Hey, wezimela mnethu uthi uvile ngana indzawo letawuvula simelane khona matvude lapha endzaweni bathi kusephondweni ensikazi simelane. Nivile Mhlonishwa. Indzawo yakhona bathi uyaswima, uyajima, uwasha imoto, ushisa inyama, uyenza konke ndoda. Yebo ngikokhona lapho simelane kutawendiwa khona noma events. Dikhona tindzawo letawubambe ma conference khona lapho. Lokusho ukuthi ayikho into engeke yenteke lapha kule ndzawo. Kutaba indzawo nje lenkulu simelane futhi nje letawuphithitela kakhulu. Nivile ndoda. Mina nifuna ukujima. Nifuna ukujima. Hamba uyojima simelane nkosiyami. Uthi kufaka inyamanyana kunange mathambo. Indzawo yakhona simelane kuthiwa iRoyal Palm Park. Itawuvulwa iMuripe Group. Masinyane nje simelane kuthiwa sitshele wonke umuntu aphuthume naze ivuliwa yotijabulisa khona lapha. Akukho longete kwenteka lapha simelane. Usho ukuthi sitokhona Mhlonishwa kudoba netidudlanyana lapha. Hayi simelane kona mnethu hayi silahleke kangaka simelane. Hey sitawulahleka batasiswela ke bosebenzile nanangiyathokoza simelane. Benze basithole eBhondweni la siyakhona Royal Palm Park. Siyoswima. Siyeta eMuripe. Siyeta ndoda. Siyeta ndoda. Siyeta ndoda. eMuripe.